Dobar dan i dobrodošli. Top 5 Srbija vam predstavlja teorije zavere za koje se ispostavilo da su istinite. Pre samog početka zamolit ću vas da lajkujete ovaj video i da ga podelite sa svojim prijateljima. Meni bi to jako puno značilo i hvala vam. Svima nama je vlada tokom godina postala sumnjiva i da su Iluminati i CIA često glavne teme kada su u pitanju teorije zavere. Povremeno se ispostavi da su neke teorije zavere zapravo istinite, pa hajde da počnemo. Pravi primer teorije zavere je operacija Mockingbird. Ovaj super tajni projekat pokrenula je CIA sa ciljem da kupe uticaj i kontrolu velikih medija. Počinjao je hladni rat kada je CIA odlučila da je kontrola medija fantastično oružje. Počeli su da plaćaju novinare preko CIA-inog fonda. Čak i ako se čeka dokaz, mnogi veruju da to radi i dan danas. U CIA-inoj listi zaposlenih agenata nalaze se novinari iz ABC studija, NBC studija, CBS-a, Time-a i Newsweeka. CIA se hiljadama operatera uspešno infiltrirala u nacin biznis, medije i univerzitetski sistem. Projekat se završio skandaloznim otkrićem, ili samo tako kažu. Pulitzer osvajač Gary Webb je novinar koji je dobio priznanje otkrivanjem da je CIA uključena u transport kokaina. Radio je sa LAPD narkooficirom Michaelom Rupertom i sa CIA-inim plaćenim pilotom Terryjem Reedom. Webbovo delo se zvalo Dark Alliance, novinarsko delo o kome se najviše pričalo 1996. godine. Webb je objavio naciji i svetu da su Reaganska administracija i CIA uključene u transport kokaina u Centralnoj Americi. Prema Webbu vlada se gradila trgovanjem droge. Zarađeni novac se koristio za plaćanje kontras pobunjenika za vreme rata u Nikaragui. Kontras su pobunjeničke grupe koje su bile aktivne tokom 80. i 90. godina u ranim godinama rata. Kontras su bili otvoreno plaćeni od strane američke vlade. Nakon uključenja Amerika je dobila zabranu od strane Kongresa, tako da je vlada na kraju morala da nađe neki drugi način da ih plati. CIA je u 60. i 70. godinama imala i još jedan kontraverzni projekat. Agencija je tajno razvijala pištolj srčanog udara, poznatiji kao Heart Attack Gun. Novac od poreza i taksi se tajno koristio da se stvori ovo neverovatno oružje. Njegovo postojanje je otkriveno 1975. godine za vreme saslušnog odbora koji je vodio Frank Church. Church je zapravo predstavio CIA-ino super tajno oružje. Pištolj je na baterije koje puca zaleđenu vodu pomešanu sa otrovom školjke. Nakon što metak pogodi i uđe u telo, istopi se i nestane, dok na telu ostane samo mali crveni trag. Metak utiče na telo tako da je svaki put zvanični uzrok smrti srčani udar. Oružje je osmišljeno kako bi CIA počinila ubistva za koje niko nikada ne bi saznao da su to oni uradili. Ovo je omogućilo CIA da ubije veliki broj ljudi takozvanom prirodnom smrću. Mnogi veruju da se ovo oružje koristi i dan danas. 1994. godine The Wright Laboratory, deo američkog ratnog vazduhoplovstva, je na 3 strane napisao zahtev za projekat sa imenom Gay Bomba. The Wright Lab je tražio 6 godina i $7,5 miliona kako bi napravili široki spektar nesmrtnih bombi. Ovi naučnici su imali ideju kako da sve neprijateljske vojnike pretvore u homoseksualce. Želeli su da naprave bombu koja sadrži hemikalije koje bi vojnike neverovatno privlačile jedne drugima. U teoriji ovo bi bilo veliko odvlačenje pažnje vojnika i postali bi nesposobni za pravi rat. Ova ideja je samo jedna od mnogih čudnih ideja, kao na primjer bomba lošeg zadaha i bomba dizajnirana da privlači insekte. Pentagon je rekao da je zainteresovan za pravljenje nesmrtnih oružja, ali projekti nikada nisu bili odobreni. Zloglasni red Iluminata nije umišljen kao što mnogi misle. To je bilo tajno udruženje osnovano 1776. godine u Ingolstadtu od strane Adamsa Weishauta. Weishaupt je bio prvi profesor prava na univerzitetu u Ingolstadtu. Red Iluminata se sastojao iz slobodnih mislilaca, pristalica sekularizma, liberalizma, republikanaca i profeminista. Članovi su primani u masonskim ložama Nemačke sa ciljem otvaranja sujeverja, verskim uticajem i državnom moći. 1785. godine u red su se infiltrirali državni agenti i navodno su uništili red Iluminata. Akcija je preduzeta prema tajnom udruženju od njihovog straha da će udruženje uspeti da svrgne monarhiju i državnu religiju. U 18. veku se pretpostavljalo da Iluminati i dalje postoje i optuženi su za Francusku revoluciju i kišu straha.
Iluminati su optuženi da su revolucionari koji pokušavaju da tajno orkestriraju svetsku revoluciju sa ciljem da šire ideja prava. Među tim idejama su antimonarhizam i antipatrijarhat. Od tada veliki broj ljudi tvrdi da država nikada nije uspela da u potpunosti uništi Iluminate i da oni dan danas postoje i da su i dalje aktivni. Postoji veliki broj teorija zavera i mnogi ljudi veruju da su Iluminati umešani i da imaju ogromnu kontrolu sveta. Hvala vam što ste gledali Top 5 Srbija. Ispod u komentarima nam napišite temu o kojoj želite da napravimo sledeći klip. Pogledajte neki od naših prethodnih klipova, imate linkove u deskripciji. A do tada, ako već niste, lajkujte ovaj video i pretplatite se na naš kanal. Do sledećeg puta, sve najbolje!